ave mu kibuga yanze n'agace kabayeho ahangaha mu by'ukuri n'agace kabayeho ahangaha mu by'ukuri ntabwo twari kubona ubunyamaswa nk'ubu Mazembe irimo gukora ahangaha mu by'ukuri Kongomani sinzi ahantu bararewe jewe n'ubwa mbere mbonye umukinnyi wirukanga na orbita yakubita polisi yamwegera agashaka kubita polisi ariko polisi nayo irimo gukora amakosa kuko irimo kubembereza polisi irimo kubembereza sinzi ikintu bembereza hariya sinzi ikintu polisi bembereza hariya bivuze ngo mu by'ukuri nta mpamvu yo kwinjira nta mpamvu yo kwinginga baterere bakubita hanze nta kindi niyo soretse kuko Kongomani bananiranye ngaha mu kibuga Kongomani bigize ibinani ahangaha banza gusubira mu kibuga tayari make rwose banza gusubira mu kibuga Kongomani sinzi ngira ngo ibintu biberanga hano agaca mu kibuga bitire rwose Zakaria ukubiswe imigeri myinshi cyane sinzi ikintu ikipe yatubusha Amazembe ikintu bayikorera kuko ikoze ibintu bidakwiye kuba mu kibuga mu by'ukuri Kongomani kugeza n'ubu ngubu barimo gutera amahane banze gusubira mu kibuga mu kanya rero bishoboka umusifuzi ashobora guhita atanga force ku ikipe y'Amazembe witiyanwa burundu kandi ngira ngo ntabwo bazongera kuyamagara muri Sekafa birumvikana ntabwo izongera guhamagarwa muri Sekafa na rimwe kuko nubwo kabiri ikipe y'Amazembe irwanye no muri Sudani bararwanye ubu rero nabwo barimo kurwana igitego kimwe bamaze kubatsinda cyatumwe na Kabange tweet cyabariye mu mutwe cyabariye mu bwonko tayari batangiye guterana ingumi gusa polisi nayo umuntu sinzi ikintu polisi irimo gukora ibembereza nta mpamvu yo kubembereza umusivili hariya mu gihe atangiye gutera amahane ubona umuntu ushinzwe umutekano agiye kwegera ukahafata umupolisi n'inyota ugasunika ntabwo byumvikana karita y'umutuku yawe Mputu Tresor ari nayo ishoje intambara ahangaha ku kibuga Mputu Tresor ubwo abakinnyi ati muze tuvuye mu kibuga nta kundi ati umupira tuwihoreye Mputu Tresor batangiye gutera amahane sinzi rero ngira ngo ibi bintu ntabwo byari bikwiye kuba mu kibuga ntabwo byari bikwiye kongera kuba Mputu Tresor barimo gusubiramo ukuntu umusifuzi yakubiswe abarimo kubibona ku mashusho ahangaha ngira ngo ni agahinda kababaje cyane mu by'ukuri kubita umusifuzi uri ikipe yatumiwe kandi ukazana amahane menshi ngira ngo Kamanzi biriya bintu ntabwo duherutse kubibona mu kibuga ikipe y'Amazembe yanze gusubira mu kibuga n'uyu munota ndabona basuye mu kibuga hari Mazembe ikipe y'Amazembe ishobora kuba yivanye mu kibuga ikipe y'Amazembe yivanye mu kibuga tayari umukino urahita urangirira ngaho kuko Mazembe yikuye mu kibuga byumvikana ko ari forfait bidasubirwaho na gato ni impaga bidasubirwaho na gato iyi ndero rwose y'Abakongomani ngira ngo niyo mu isoko ntabwo ari indero y'abantu baba sportif ntabwo ari indero ya gisportif gukubita arbitre gukubita abapolisi ngira ngo ni ikintu kigayitse cyane ko sinzi impamvu Kamanzi njyewe ndakubwiza ukuri nubwo nari umupolisi ariko njyewe ntabwo wamba mu nzara Mazembe batangiye gutera amabuye abafana batangiye kwitera amabuye nabo rero ntabwo ari ibintu byiza rero nanone gutera amabuye nanone mu byihorere niko nyine barezwe nta kundi nyine n'indero ikinyamaswa bifite nta kundi Kongomani ntabwo batemwe ngo babyemere gutsindwa ntabwo babyemera bivuga ngo umukino uraza kuba urangira ngaha ari impaga ari forfait ikipe yatubwisha Amazembe yikuye mu kibuga bahita bisezerera umutoza Diego Garisito byamurenze utoza Amazembe byamurenze we mu by'ukuri
ngira ngo n'igihe cyasabanaga yuko bamwita bamamaga ko mwe biboneye Kongomani n'abantu indiscipline cyane n'abantu b'indiscipline cyane bana digital bana nzambe bana mboka ngibyo rero irimo kubanga mu kibuga nyine Mazembe yikuye mu kibuga TP Mazembe yikuye mu kiwanja tayari ariko mbere ko binjira mu Rwambarira abafana nabo bamere nabi batera dutuba twuzuye amazi abafana barimo gukomera Mazembe bayimbira bati abafana ba APR mu 10 barimo gutuka cyane Mazembe umukino byanze bikunze urangirira ngaha gusa umuntu yagaya cyane kipe nka Tupuisa Mazembe kwitwa ngo ni champion d'Afrique hari ibintu bitangwa ni défaut d'origine hari ibintu bitangwa défaut d'origine aho uvuka burya byanze bikunze hari igihe uvuka ahantu habi ndakubwiza ukuri Kongomani n'akavuyo kabo nakazafa gashize ni ibintu bigahita cyane gukubita umusifuzi mu gihe utemera ko igitego bakigutinze ni wemere ko ushaka kwitwara nk'umusportif ngira ngo ubusanzwe bazi ko ibintu byose bikoreshwa amafaranga hari uyu munsi sinzi na byabashobokeye kuba batanga amafaranga kugira ngo bakore bya bintu byakora byo gutangaza ruswa sinzi na byabashobokeye bishoboka yuko rero ari ikibazo bafite ari cyo kibazo bifitiye ahangaha mu by'ukuri ya kipe ya Mazembe ikoza agace ahangaha rwose tutazetse kubona njye Kamanzi ku myaka urebye umupira w'amaguru nanjye nongeye maze kureba umupira w'amaguru ntabwo mero kubona umusifuzi akubitwa mu kibuga akubitwa n'umukinnyi ngomeye jouer l'Afrique best player umukinnyi w'umunyafrika wa mbere muri Afrika akaba gufata urugero rubi wo kubita arbitre akareba umukinnyi ufata urugero rubi wo kubwira ikipe ngo nive mu kibuga na fair play ikipe ya Mazembe ifite na gato na fair play ikipe ya Mazembe ifite na gato na fair play na gato mukino rero kaba kugeza n'ubu uhagaze igitego cya kindi kimwe cya APR cyatwe na Kabange tuzi ku masaha 43 w'umukino hanyuma Mazembe mu kanya mu gihe yabaye bamanutse bazamutse umutuvuzi tuza ko babaye kurarira kwito mbuzu Terezo atanye gutera amahane hafi gukubita umutuvuzi hanyuma mu kushika to mutuko rero mbuzu Terezo aramwanjamye n'ingumi nyinshi n'imigeri ibintu bigayite cyane ahangaha mu by'ukuri Kamanzi ngira ngo Abakongomani Tupuisa Mazembe ntabwo byumvikana ukuntu yaba ari equipe champion d'Afrique yakora ibintu by'ubunyamaswa nk'ibi ngibi ibintu bakoze binagashya mu by'ukuri ntabwo byari bikwiye kuba mu mupira w'amaguru kubita umusifuzi abashinzwe umutekano bahagera nabo gashaka kubita ngira ngo yubari haratwe kandi ngira ngo Kamanzi burya mu Rwanda siko dukora ngira ngo urabizi ko mu Rwanda cyatse wacisha amategeko kuko nta muntu hejuru y'amategeko bivuze ngo rero iwabo muri Kongo Kamanzi amenye kubita abasifuzi ku bibuga ni ibintu biberamo cyane ikipe kubita umusifuzi ko ishakiye kandi bagasanga ntabwo bayihagaritse aha rero Mazembe ngira ngo byanze bikunze izayibona isomo rihagije Kamanzi reka nkureke nawe ukomeze ubwira abavugishwa ye ibintu mu kubera ngaha aho ikipe ya Mazembe yigaragambije mu kibuga. Na mpenzi msikilizaji, mambo si mazuri katika uwanja wa Taifa wa Mahoro. Uwanja umegeuka kuwa uwanja wa vita, watu wanakimbizana, wamemkimbiza refa hapo. Ungekuwepo uwanjani au kama mtu yuko unatazama kwenye TV, basi nadhani umejionea mwenyewe jinsi mwamuzi Girma Zekeri kutoka kule nchini Ethiopia alivyokimbizwa, akarukiwa, akakanyagwa, akaanguka chini. Mimi sidhani kama hii ni nidhamu ambayo inatakiwa katika uwanja wa mpira wa miguu. Mwamuzi kama amesema umepewa kadi nyekundu kwa sababu ni makosa ambayo yamedhihirika kabisa mbele ya kila mtu ambaye alikuwa uwanjani hapa, ama kwa mtu ambaye alikuwa anatazama pambano hili, kwa sababu mchezaji kama Mputu amekwenda akamshtua, akataka kumkanyaga refa baada ya mwamuzi kupiga kipenga chake kwamba kuna kosa limefanyika katika lango la APR, lakini haikumfurahisha Tresor Mputu, kapteni nahodha wa timu kama TP Mazembe, mabingwa watetezi wa kombe la klabu bingwa barani Afrika. Ni aibu kubwa si kwa timu ya TP Mazembe peke yake, bali ni aibu kubwa kwa hata kwa taifa la Kongo, kwa sababu nidhamu kama hii haitakiwi katika soka.
nadhani hata kama ni shirikisho la soka barani Afrika CAF lazima lichukue hatua za kinidhamu. Hii ni mara ya pili nimekushaona kama kitu kama hiki. Nilikuwa Sudani na timu ya TP Mazembe wakati wanacheza katika michuano kama hii ya Kombe la Kagame, katika mchezo wa nusu finali wanacheza na timu ya El Merreikh. Ilitokea tena mzaa kama huu, na mpaka wachezaji wakitoka uwanjani, uwanja polisi ndio walikuja kuzuia fujo, kwa sababu mashabiki walikuwa na hamu sana wachezaji wa timu ya TP Mazembe. Isingekuwa kuwabadilishia gari, nadhani angewakuta kule kwa Waarabu, kuna ambao tusingekuwa tunawaona hii leo. Haya, tuangalie nini kitaendelea. Wachezaji wa timu zote mbili wako uwanjani. Viongozi wa timu ya TP Mazembe wamejaribu kuwabembeleza wachezaji wao ili warejee tena. Endi spinite ipo banga nyuma yo kuta umusifuzi batafatana icyemezo kikura mu kibuga, bivuga ngo rero usubije ko bahanwa ni forfait nambaka ni maga nambaka zindi bateye kuko ubungu bwo tumenye ko sekafije gukora kugira ngo tumenye icyemezo bazafatira ikipe ya Mazembe. Gusa jewe ku giti cyanye ndabagaye cyane umusportif wese mu byukuri yabagaye cyane kuko ibintu bakoze kuko na agacha. Yango nagacha kabayanga kuko irumvikana ko nyine kibe Mazembe kwe mu kibuga. Inzira impamvu niba utemera gutsindwa wenda